Ada itu lagi 2 buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sandakan usu ma'na salama kalilintad na kabarakat kapipi aginawa. Iman to na bisitaan tano agi ang kaiya Palaw ayang aranian na Jabal Thur. Kaya Jabal Thur na Palaw iya giiso pito po kan nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aguso ginawain niya na so Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu guni tumugalin siran sa Madina na si sirandaan na miyunas sumo te sama na yan na miyaka puro-puro ay jalin say da kami pa na makapanik na lagi dumarag na kapag ginawa mi away nanagilang na mira kanuro nagyang na kapuro apalaw yang na apalaw left ka din sina oras ata palaw na sama na iya kay mga alalan si apende sa mga kudara katano nakapasangan Astaghfirullah. Ano mga yaga iya kapsung tano sa enak na bini padisi ko lalakaw mga kadi kagiyad ng mga kadi disiran magyugo disiran siya makatabid nakanabunay apad wait na ipaguman ako experience so makagaga na ako pa kaya pagupad niya na ako experience yan kaya mapiap tubuchen na so mga taga Baguio wah tari ko ya konsyat may may ginang ano data no pan may bulog siya puro yan o to Masya Allah ay sada kay sada ha fi hursina hurs hisan mafi yalla ro mafi girgir माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह बरकत करे आज कबूल करे आज सबका माशाल्लाह देखो अल्लाह को उधर अल्लाह को उधर Kilay nugiyan na ng mga puputi yung kilay mga tao dataro pendula ako ano na tiga ito mga pag-street na siya kilometro na may kalibudan din nabagila na nung gunit yang manira na kaya nakait lang nira aywa mas mo ka sa diko India yeah mas mo ka ism name what's your name my name Arif Muhammad Arif ay ada kois ina fok kalas santa pero fok kalas kita Indonesia Philippines yeah Philippines mabubuhay siya kito kami katabi dun kaya malo kami mga kuwatan sa mga palaw mga latano ko ni Dugaw at Tigijunali ano are tol kami kapira kayo ni mga tabid bali ko exercise basta kapipita
Lo, mau Indonesia. Filipina ada, polos, ha? Aywa. Ruami pensung. Puro-puro yan to. Sama na nakatanamak ka. Auto clock tower. Ah, namata. Kaya ka mamusak lakta, rin. Subhanallah. Ah, namata. Ini. Clock toweran. Bigyan mo tayo, nakalumuto mo. Bawa Panginoon, mamakatiti kasi sa puro na. India. Abang lalis, kuhay sina. Kalas, inapaw ka. It's nice, very nice. Very nice. Ah, very nice. Very nice ko na sa puro. Yung, kubala kami, nag-iso mga puno. Challenge challenge. Datara yung escalator, tutukan. Terus tahu nak yang mata bidiga saya, napakan dua ka. Lamar ko siya, kan? Oh, na puluban ka na so marangay maragaman. Wah, sudah lalu marga. Wah, salin sa kan saya mau. Dia ko siya salin. Suka na. Ani marga jauh yang palaw ba ya? Malin, gina ka na ba malin? Anak ko daw po ano no. Masya Allah. Auto clock tower. Tama sa bubay na. Tubidun. India? Ah, India.